clear to te ka channel hlom to kalolom le vek chawa Mizoram chhunga jail tang chedang dai ber pol Jeremil thang tora chungchanga statement anti chuaka police lame an thu thar bera ti hian anon tarangane Mizoram police ten Jeremil thang tora chungchanga statement ti chuak maini kwa kumsani somni paruk in rinne lunglai police station chuan April ni somni pasari kumsani somni paruk khan PRL dome district and session judge lunglai judicial district lunglai hne atangin first information report FIR adonga FIR azia danen April ni somni pali kumsani somni paruka kota athut line tuna lunglai district jela UTP judicial custody omek mipani malsom thlongale do kap thangde chonin lana hengmita hian April ni sobathum kumsani somni paruka court of district and session judge lunglai judicial district lekhale April ni som kumsani somni paruka honorable Guwahati high court lekha April ni somni pali kumsani somni paruka court hearing nei turle chengsinga faina discharge bota an chhuah tur order anon kenga ma se hengmi pani ta hi amani April ni somni pathum kumsani somni paruka ama hne na nge court hearing an nei zo chia an hearing nei le hun turpo main riat kumsani somni paruka fix aloni to ne he thilawang hian ring hlalen district jail lunglaya thilomzia chuicheng turle clarification siam torin akal ngala a chui chena tangin hengmi patni malsom thlongle do kap thanga te meiba ka hian lekha diklo manga jail tang convicto chu anom nol nia alana wangin lunglai police station a FIR a thelu tane lunglai police chuan rangtaka mala ngalen FIR in asailan mi sompanga document diklo manga chuatote zon na hi an thok ngala mi som pakhat chu manleten district jela da le ngalan nia pakhat loborol toyen khozol police in loman mek pakhat omboken mi som pathum te chin shet ngalane chhejom zel na atangin document lem manga chuatak te mi som pasari an lo ni jok ti shetania pokso case te NDNPS case le uruk case convicted te an hlomane police in chhejel na hethila mo phurtu bernia lang Jeremil thang tora kumsom ni panga apa James lalzom moya of Jemabok Beroluiveng Aizola tuna district jail lunglaya UTP tamekle silatan lokum samthum pakhat apa silbek sang of Republic Bank Klang Aizol tuna district jail lunglaya ngetlova ambulance driver athok mek te cho ani nam noi nge nia shain meni khat kumsani somni paruk khan manan nia meni sari kumsani somni paruk khan district jail lunglaya dalon ne investigation atanga landanin Jeremil thang tura hian heng convict mi som pasarata hi lobum kwalin an khesa appeal asiam sak thei thule amel thet ukil alobiak sector thu tiamen poisa alolak sak thina tang ho hne na tang hian Jeremy hian cheng singli atanga cheng singa thlangin poisa hi alolak sak thina henga tanga poisa an mujong jong he cheng noi kha sing thum sanga borvelane an poisa mo ta hi Jeremy le siratlan lo ta hian alo in sem thin ti hre chhuane poisa hi latlan lo khota emo GP account alu thina siratlan lo phone le banking transaction song he arem tina thlapian Jeremil thang tura hian jail chunga tang hian aman sak thina ne document lem te hi Jeremil thang tura hian mun ne raseveng xerox le printing ti theina computer dot pakhat le district jail lunglaya office computer ate alo siam tir thin ti fin fiania siratlan lo hian office chabi te lo dil chuaken Jeremian computer aman lai hian alo veng thin ti hretane he a document siam chop ta hi siratlan lo hne na thlanen siratlan lo hian jail thunai tu te hne na ape thina ne hen document lem siam na ta na man computer le printer te he man nen forensic science laboratory a thon ngalani bok Jeremil thang tura hian jail tang ta hi bumin an chhuah theina turin mala poisa an choi nuwa a chhuah tur order alo thlen mai tur thor shelen heng order ta hi amain siam chopien sil hlan lo hian alo pui thina ne heng document le court order lem ta hi jail thunai tu hena an thlen nuwa jail thunai tu te hian order mang hian jail tang te an lo chhuave mai thina ne heng tang som basari document lem manga chhuah ta hi January ni somthum kumsani somni paruk le March ni somparet kumsani somni paruk inkara jela tanga chuan ne he case hi investigation la zo lo nen chui chhun zom mek selani